Hello, kanami pite hozo se na bon sa vin ni khopa. Tuni in WhatsApp news la ako na Thusoh Lahkhom aningayo hete. Tuni Kangpokpi district headquarter muna ko tu makai na mipi kizot na ana Hitimi pi kizot na achun. Stop false narrative. Justice delay is justice deny. Immediate action against Kuldip Singh and Jeffrey. We demand Kukilen tin khulhang anasa munahi. Hichito kilhonin mipi kizot hole ko tuhon DCA memorandum khat ane pilut novin ahi. Kuki Militants mi zakovel ahung Lute novetia report ki muchu adi ita anahitapoi. Kuki Militants mi zakovel med marako na hung Lute novin maite ho abulugu ovetia kisai Thusoh uchu adi anahitapoi. Munchom chomakon verify akibol na ata ahiti akihedo zo poitin security advisor DGP Manipur in het sana ahin nehan to kilhanin mi pi weng tup dinga security force hojong chingthai ta le limge cha aki zinge tin asai hlane. Kuki in peace Hadar Hills in Kuki namite September 20 na dinga kigong tupchi dingin asai jun ahi. Thupon abol now azi chu ahi le meitei thingnoi arambai tengol hon 20 September ni khole Kuki cha te chena zo si abulu diu ahi ti thu akiza aze ahin. Meitei ten zo la nala met mara ko na Kuki thingnoi mi zakolang Manipur sunga galsa dingin ahung Lute novetia ngo na ane yuwa Kuki te chunga gal a bolding agelo ahin Kuki cha ten phata gal bolding a ki go na inei si dingin Kuki in pi chun a het sa in chule Kuki milham ho chunga boina na lo dinga center force on phata avian bit na di vinjong Thusoh chun asai na hi CH chongnai them khong sain tu la tua Manchester UK a World Health Organization WHO lam kaina noya UK la India government in program agon India represent abol na UK represent ho Kuki traditional attire give anapin ahi taun geldo chi dinga KNT in khulhang ahung kisame inam piu in gale tol in aging layo ahin pakai ven bit nazalin huidamin jing na layo nahi maitei mitei ten tha chi mit ding ai go lunggel aneyowa kon aki heimang gudi nai povin ahi 28/9/2024 ni hele ipi ahin bolgut kinoham gimnei ta thu ahin so kinun kimin jong thupon ahin nei tan ipi asoding ipi ahin boldiu akisai thainai pon ahi melmaten ai ho bumna dinga athilgon thugu ho akon pathen lengam inam piule igamo abit thaina din muntina so pi ulanaw ho bungmi zo sin nammi pi te zo se pathen bon in taunan gel do jing ote tin nampi ngai lu nazalin hingjing pathen minin ikiher saun ikitiamove pakayin Kuki zo chate pi jing tahan information secretary KNT Kangwile Songpi highway a thilpo truck khanin mateyang khukom phaile ya accident anato inahi hichi aman accident atolo na ji hi lampi neuji hidingin ginmo ahi chule hichi lampi ho ai ho ki ka lampi ho he hoita lenta ikisip do theina dingwin pathenin lamkai ho lungsunga thu hin sai intin phathei hin bo jing taw han het sa na kho ta tuni ni kho ahi more a gate number 1 to haulen phai ki ka ahi boy thei din mun ahi je in koima cha in gari nyaw hi han gari len hi jong le thaile i bo lo divin het sa na hong kin ye koi tabang kin kho ta pel thei lo nei le STC office a hong masa a het sa na hong nei ding hi chidung zu ya chu achi thei lo ding ki sai pi ding a hi koi tabang het sa na sa lawa thaitei te in boina ato kha le aman mo akipo ding a hi Information and Publicity Hill Tribal Council HTC more Tarik somni lagit le mail heiten ihung attack diu heti ginsa num ta thulhun akimu takilhonin Kuki zo cha te zo se na che owa atam zo ki gong tup sana ki tai chule akigong tup lo lai ho jong tarik somni lagit ka ki gong tup che dingin ikihet sa che ona hi alang khana mail heiten jong Burma apat hung Kuki thingnoi mi zako hon tarik somni lagit le ihung attack diu heti win frontline zo se ready sana ta vetin ama holanga ko na Thusoh ki muchun asai na hi alang khana mail he san hon zan la chun mongbung se jang langa thal anikap jingun Kuki te chu ane chau jingun in la Kuki ten
na asa in ane koi pon mola wachaham danin donlo dailovin ane koyovin ama hozong donlowa ki koyo ahiat pha novin ane thip kit ta na hi chomkhat siat wang chu thalgin za thein ane umina hi International Kuki Community WhatsApp group ma kon het sa koi tabang International Kuki Community group ma zaw kha ole left so kai din ikitiamo ve mai tei khanin admin ho khat koma ahin ho pi in Bangladesh a Kuki ho ka hi e group ma ne hin admin in ne hin koizin Bangladesh Thusoh ho ka hin soji ding a hi ati admin panjang ata san kha in a koila mai tei zo ane hi in group min jang kang lei pang in ahin khialin admin zo se ahin lado in a hi ji chun agan na thei pena koi tabang hichi group ma hi zaw kha ole elef so kai divin ikitiamo ve leimakhong area mi pi ho he dinga Thusoh hung ki so akhat na tarik somni la sagia pana somni la ko chan high alert ta chi ding number 2 chile wale mo bol loading number 3 nithum sunga dor dukan hi jingka lam pungu ma patna pungsom chan ki hongding number 4 school le college ho ki kha ding azi is a drone attack ahin bol theo a hi number 5 government office le bank close ding pharmacy howang ki hongding a hi number 6 parcel zo se le frontline volunteer ho zo se ki gong tupsa chi ding by leimakhong area protection committee tu lai ta a ho langa ha ta a ki se gohati langa ai mi no mei chapang class 7 sim Carmen School Kiti Rani Azra langa kai khanin atifina bongsa apo in a classmate ho mi get lang zen ani SAT thu hung virala latest news hiti hin akimu ina hi school boina thu achun zani CCTV footage achek ngole chapang nu chun atifin ahin hon hla chun khat ho loi chu akichu thojeng win a hi ama ho thim mon amu do pha no win seiding halloween suboi kit ta loading in kinup to na anei ta ve tin teacher ho khanin ASAP18 WhatsApp group news kana chon akimu ina hi tunin ni kho adinga WhatsApp news Thusoh Lahkhom inisim do theo hi chan chu hitai kana mi pi te ho zo se chaina dingin ibon cha vinium na chewa dam se Lute ka ki pa e